I'm sitting on a toilet. Had to take a duty. Where the duty hit the water. The water hit my booty. Da. Čuli smo, da? Da. Ante Aleš je došao kao dječak iz Drača, Albanac je, ne? U Zadar i tamo je sa 6 godina, 7 godina došao ovako kao dječak i tamo se zanat je svoje skladao u Zadru kod svoga i poslije toga je radio u Splitu i Trogiru uglavnom. I sad, ja ću sada ispričati samo tu priču, zašto sam radio tu knjigu, cijelu knjigu. Postoji Jupiterov hram u Trogirskoj palači, u Dioklecijanovoj palači. I Dioklecijanov hram ima svod koji je napravljen kazetirani. Andrija Leši u svojoj krstionici u Trogiru ima kazetirani strop. Između ovo je 3. stoljeće, ovo je 15. stoljeće. Između toga 3. i 15. stoljeća niko nije napravio kazetirani rimski svod. Nije ga napravila ni Firenca, ni Rim, ni Venecija, ni Napulj. Napravio ga je Aleši 1460. u Trogiru. Evo, to je priča o hrvatskoj arhitekturi koja pokušam ispričati. Jer to nije jasno povjesničarima, ne, u tome što se. Dakle, to povjesničar ne može dokučiti, ne. Jer on gleda to taksativno, ne gleda iznutra, ne, kao majstor graditelj. Ne. Još jednu priču o Lešiju htio dopisati. Zato ipak na kraju najautentičnija teorija arhitekture koju ispisuju majstori graditelji, a ne ona može doći ko nekakav sveobuhvatni Jako je korisno da netko je arhitekt pa se bavi tim. Review, da bi mogao to razumjeti. Ja bih vam sad pokazao šta je Alberti u njegovoj knjizi o umjetnosti građenja. On je napisao kako treba izgledati svečana dvorana. Bez obzira da li je to dvorana nekog dostojanstvenika ili dvorana za neke skupove ili je to crkvena dvorana. Ne? I on je rekao da ta dvorana mora izgledati ovako. Da ona ima normalan oblik kvadra, da ima ritam stupova koji izvan zidova koji podržavaju svod, ne? I da unutra imaju niše sa kipovima. To je Alberti, to je u 9. knjizi njegove arhitekture. I sad, to sve skupa je zapravo napravio Andrija Leši u Trogiru. Evo, recimo. Da. I ne znam koji bi bolju sliku imao. Dobro, to se lako zgoogla, ne? Da. Danas. Ne. I sad? Ne. U Hrvata nema googlanja, nema ničeg. Nema ničeg. Nema ničeg. Nema ničeg. I sad gledajte, Renesansa su sagradili nekoliko svečanih dvorana ili nekoliko u palačama dvorana. Niko u Renesansi nije napravio po Albertijev dvoranu, već je jedino napravio Andrija Leš. U cijeloj Renesansi niko nije poštivao Albertija kako treba izgledati dvorana, već je poštivao to Andrija Leši u Trogiru. Evo, to su priče, recimo, o arhitekturi koje bi mi morali znati. To bi trebalo biti, ono što ja kažem, utkano u hrvatski DNK arhitektonski. Da, je. To bi trebalo sve ptice na granama pjevati, znači djeca u osnovnoj školi bi to trebalo znati. Je. Jel' tako? A možda i kako se zove, arhitekturu narodsku. Ne, sve što je bitno
Dakle, Mi sve uopće što je nećemo bitno... tradicijsku arhitekturu. Da, ali Viktora Kovačića ne znamo ko je, ne? To mi je što, tu počinjemo, ne? Pa dobro, u tu baš Kiksu. ne počinjemo, to je već Gledajte, odmakla faza. Ne, počinjemo u tom Kiksu, ne? zašto sam napravio knjigu o Sixtu Petome? Jer sam od ovoga, kako se profesor vreme arhitektura, Aha, Pevsnera, da. Pevsner. U Pevsnerovoj knjizi sam pročitao tamo da je arhitekt, papa, Sixto, da je Dalmatinac, papa Sixto V, prvi moderni urbanist. I sad sam to sam pročitao davno već, jer ta knjiga izašla tamo u 50. godina ili početkom 60. On je rimski Osman, prije Osmana, ne? Da. On je probil one... Da, sve, da. one Sad, mene akse. zanimalo najprije kak je to papa Dalmatinac. Nikad nisam čuo da je papa Dalmatinac bio. Ja, ali Pa Rim sam je išao on vidjeti da je, preorganiziran. ko je to. Onda kak je papa prvi moderni urbanist. Pa sam onda išao tražiti ko je prvi moderni urbanist. I sad sam... A to sve prije interneta, prije Googlea, jel tako? Da, prije Googlea. Prije Googlea. Da. I sad, Svetog Pred Googlea. Googlea ono vrijeme. Da. I sad ja to pokušao njega istražiti, napisati knjigu o njegovima projektima, i sad ovdje je praktički izgradio Rim, to je manje više poznato, ne? Napravio strukturu jednog suvremenog renesansnog grada ili strukturu jednog suvremenog europskog grada koji se naziva. I sad, gledajte, kad Ren radi projekt Londona, prvi projekt urbanističkog rješenja Londona, on se poziva na papu Sixta V jer je bio 2-3 godine u Rimu da proučava to. Kad je Osman urbanizirao Pariz, Osman se poziva na Sixta V da je bio u Rimu i da po Sixtu V je zapravo programira i organizira izgradnju Pariza. Kad je Katarina Velika radila Petrograd, pozvala je 2 arhitekta italijanska koji su došli tamo i radili prve nacrte Petrograda. Oni su također se imali autoritet iza sebe Sixta V. Kad je ovaj Francuz urbanizirao Washington, onda se on isto tako bio je u Rimu i poziva se da projekt Washingtona je napravljen prema Sixtu V. To je radi toga onaj obelisk danas ili potomak je tijelo, zvati se Tibar i slične stvari. Ne? Evo, to je Sixta V. I zato ga jedan Amerikanac kaže da je prvi moderni urbanist. A ovdje je zapravo izbjeglica, kao što su i danas izbjeglice od Turaka. Njegov otac je pobjegao iz Boke Kotorske, rodio je tamo sina i koji je poslao papu. I prema tome ovdje u pokoljenju, ja ga smatram po logici oca da je on stvarno ga može smatrati isto Hrvatom kako to rade i drugi narodi. Naravno. Ja mislim, takve priče ja pokušavam ispričati sa tim mojim knjigama koje ne postoje kod nas. Mi jesmo u ovom... Krenuli smo? Već da dugo, da. Ok. A zašto mi Hrvati to ne volimo? Pa čak malo i, da kažem, dociframo tu povijest gdje je ona mutna da bismo uzdigli sami sebe. Pa ja mislim da previše smo podložni tužim idealima. To je najjednostavniji način razmišljanja, da si podložan nekome. Možda nismo dovoljno nismo svjesni da bi trebali više razmišljati. Možda. A razmišljanje se kod nas nije u redu. Znate, ovaj Dalmatinac kad izlazi ili ne Dalmatinac, kad na Jadranu, kada se radi, kad se plaća porez, onda je po krevetu se u Dalmaciji plaća 500 kuna, ne znam koliko se sada plaća. Prema tome, on plaći godišnje 500 kuna, a iznajmljuje
krevet za 30 eura ili 50 eura dnevno, sljedeća 4 mjeseca, a plati porez za 500 kuna. Ja za sve moje projekte koje radim i za koje vam dobivam, ja plaćam 35% poreza. Ja sam za prošlu godinu plaćao 6.000 eura poreza. Na tome, moj rad nema nikakve vrednosti. Moj rad je oporezovan. Vi ste stup društva. Mislim, To bi trebali biti ponosni na to. Konačno Pa- smo došli do Mi teme smo sistema, stubovi fiskalna društva. politika. Fiskalna politika u postkolonijalnom evo, ja ću vam drugu priču ispričati. Aleš, ja sam napravio hrvatsko-englesko izdanje i albansko-englesko izdanje. I tražili smo suglasnost od ministrice kulture naše i slučajno ministrica kulture Albanije. I dali su se, kod da su se dogovorili svaka dala po 15.000 za knjigu. Problem je jedini što je naša dala u kunama, a ova ministrica u eurima. Baš sam pitati u kojoj valuti. I sad ove knjige, Alešije, gledajte, ovake, to je ovo hrvatsko, Znači, englesko ovo nije izdanje isto. ono što inače plaćate nekim drugim ljudima Evo. 300 puta više. Evo, i takve dve knjige, znači to je gotovo 1000 stranica, za hrvatsku kulturu vrede 15.000 kuna. Evo na društvo Ja drago. zovem na kapaljku ti daju, pa onda ko kad si u pustinji, onaj koji je već na samrti, onda mu daju kap vode na usnicu. Tako je od Bože Biškupića nadalje, a ovo je izdanak točni Bože Biškupića. Dakle, ona točno to ti ono da kažeš da ju ne pošalješ baš vrit, ali da uzmeš tu kapljicu jer ipak malo ti ovlaži Evo, usnice. uzimate kapljice, zato joj niste ko ja. Špricnuli u malo Da, jer sa nemamo šolkom. vremena za ako kreiraš, onda nemaš vremena za... Da. Tako ti ja. Tu je točno moja teza zapravo da je hrvatsko društvo poglupljeno do krajnjih granica kad se taj mentalitet zapravo s obale, rentijerski mentalitet zapravo uvezo i u kontinent. Tako da ni kontinent više ne razmišlja jer nema nikakve zapravo nema razloga za razmišljanje jer ovdje se živi fantastično zapravo, kao ovo je Disneyland. I naravno kad ti je dobro onda samo ne talasaj, ne mijenjaj, ne razmišljaj, jel? Gledajte, naša kultura se, kad čitate novine, ona se svela na biznis, to su filmovi, to su priredbe, to su ne znam šta sve skupa, ne? Na to se spelo svi prikazi naše kulture. Ne na kulturu kao izvornu, već na popratne stvari koje kulturu prate. Ja znam da su naše ministarstvo kulture čeka da ja napišem knjigu pa da mi ide 15.000. To je u redu. Ali poljsko ministarstvo kulture, ali tamo od 50. i 60. godina nije radilo da čeka mene da napišem knjigu pa da mi da 15.000, već je ono naručilo knjigu. Kao što, recimo, danas se naručuju filmovi. Vi dobite na temelju 2 stranice, dobite 4 milijuna kuna da snimite film. Vi nemate sistem razrađen da vi dobite 4 milijuna i da napišete knjigu. A Ministarstvo znanosti ste zaboravili spomenuti, oni su isto beskrajno korisni. Da. A kako je Andrija Motnjaković postao akademik? Kak je to akademiji promaklo? Da, a šta ja znam, ja sam već imao puno napisanih knjiga, imao sam puno teoretskih stvari, imao sam puno uspjeha na nekim projektima vani ili tu kod nas, ne? Pa je to na neki način... A kad ste ušli u akademiju? Prije 30 godina, 25 godina, ne kao...
A naime, tada je u akademiji su zapravo bili gotovo svi ovi umjetnici su bili iz doba oparta, poparta, novi tendencija, ne, kojima sam se ja družio. Ne. Prema tome, cijela ekipa ljudi tamo je Ozračje. praktički Ajde, bila recite ono s ko- kojim... Ozračje je bilo Pričajte tako. nam je. ko. Da, iz koje sam se ja družio tih godina kad se stvarala, kad su nove tendencije stvarno bila svjetska senzacija. Ne? Nabrojite ih, nabrojite ih. Što? Nabrojite Imena, ih, imena. ko su ti A, ljudi što bili? će teško sjećati. Recimo, Begović je bio, vjerojatno, on je tada bio potpredsjednik akademije, vjerojatno bio onaj koji je, ne, Odlučio. da, Vera Horvat je tada bila, ja. Dobro. Šta ja znam sad? A dajte mi pričajte malo o onom vašem Scotch baru. To je meni uvijek ostalo, kad sam skužio da ja sam ko klinac išao u taj Scotch, meni je to bilo najbolji interijer u gradu Zagrebu, Da. u Dalmatinskoj. Da. Kako je došlo do toga? Pa došlo, ja ne znam kakvom slučajnošću, je investitor mene našao i pitao jel bi mu ja htio nešto napraviti, neki klub. Ne? A gdje je već viđen neki vaš interijer u to vrijeme bio? Već je bila vijećnica napravljena ili ne? Nije? Ne, odnosno je, mislim, gradila se vijećnica. A gradila se? ok. Da. U to vrijeme, ali još mislim da još nisam radio interijer, da sam još uvijek građevinske radove radio. Ali, a tada je bilo, na neki način ta linearna umjetnost je bila u Europi, odnosno na svijetu je bilo nešto su Japanci to radili na tu temu te linearnih poteza ili slika. Tako da sam ja na neki način se uključio u neka gibanja koja su tada bila i u svijetu. Nastavljam se na ovu priču pop arta. Jer tu jako tog popa ima. Ne? Je. Em boje, em ove... Je, i to je, da, mislim, to je bisa jedno, a drugo je pop art je stvarno je tada bio aktualan i ja sam na neki način se uključio u pop art sa tim. Ali ima neke slike, ja jedva nalazim neke. je Ima negdje objavljeno, ne? Slabo to objavljujete. Gatin je napravio vrlo lijepe foto slike. A Gatinova cijela Nenado je u kulturnom muzeju sačuvana, tako da Gore i to su vrlo lepe fotografije. Ili suvremene. Što? Arhitektura možda. Kojem muzeju? Gradskom ili Ne, ovo muzej arhitekturu? moderne umjetnosti. Suvremene. Suvremene umjetnosti. Da, odlično. Evo, pozdravljamo vas sad malo sa live-a. Gledat ćete podcast, ne mrem više držati ruku. Aj bok. A to je išlo live? Ajde, bravo. A jel se može snimka? Da, izvadit ću cure, a ovo je Please. normalno. Da. Otkud ta ideja biti drugačiji? Odnosno, naravno ne biti drugačiji, nego to što sam drugačiji, ne skrivati, ne podložiti, ne se podlagati trendovima i drugima, nego pokušati svijet prevrnuti prema sebi. Svijet prema Andriji Mutnjakoviću. A gledajte, ja sam bio znatiželjan, to je osnovna stvar, znatiželjan sam bio, jer tog sam napisao knjige, jer sam bio znatiželjan, kako neki papa je prvi moderni urbanist, ne, mislim. Tako sam znatiželjan bio u arhitekturi, zašto baš sve mora biti stereotipno, ne? Zašto se ne može nešto drugačije napraviti, ne? Prema tome, to je jedna urođena, valjda, znatiželja koja to... Ne bih rekao da je bio prkos. Ja nikad nisam nekoga kritizirao. Ne? Ja pišem knjige kako ja mislim, ali nikad se ja u svojim knjigama ne upuštam s nikim u polemiku. Tako ja radim i arhitekturu. Ja radim svoju arhitekturu, a ne upuštam se u polemiku. Ja nikad nisam nekome napisao da se ja s njegovom arhitekturom ne slažem. Ne? Ali
sam se dozvolio sebi, To ste ostavili meni da unesem kao moment. dozvolio sam sebi da nešto, da mogu razmišljati. Da, otvoriti prostor za razmišljanje. Da, Ali, Ibler- ali netko ti mora ipak dat kao mladom čovjeku neki podstrek i reći to je ok kaj ti radiš ili baš ste tak izvan svega. Ibler je nešto, od Iblera ne mogu kazati da sam naučio arhitekturu. Ibler nije znao crtati, prema tome on nije mogao prikazati svoje ide. Ali on je na drugačiji način. On je došao u tamo naš atelje i on je nama počeo pričati o nekoj kući, šta znam, Karlovačka bolnica ili ova bila na Prekrižju, ne mislim sve do koji. I on je nama to tumačio. Znači, pusti ga da sluša. Da, mama. Da, i on je nama tumačio svoju ideju ovako i ovako. Od pleso bi, kinetički. Da, kinetički. Ne? I onda smo mi to eventualno shvatili, onda smo mi to nacrtali. Ne? Onda on nije bio s time zadovoljan. Preko, pa znate, tu nije baš vam ovo sjelo. Možda bi to trebalo nešto drugačije napraviti. Možda bi to neku bolju povezanost, da to lepše... Znači, arhitektura riječju, a ne crtanjem. Ne crtanjem. I konceptualist. I sad ja, on je rekao jednu tu ste stvar shvatili koju kaj sam... je koncept, ne? On je rekao, kuća koja nema ideju nije arhitektura, to je građevina. Znači, arhitektura mora imati ideju. Kuća, zgrada mora imati ideju da bi bila arhitektura. Evo, to je, recimo, sam od njega zapamtio i drugo, naučio me misliti arhitekturu. Ne crtati arhitekturu, naučio me misliti arhitekturu. Znači Ibler je bio taj presudan. Jer ja ne crtam arhitekturu, ja nju razmišljam i kad ja imam gotovu kuću u glavi, cijelu kuću, kad imam gotovu u glavi, kad izgleda, onda ja idem nju crtati. A ne tražim po papiru ideju. Ajmo mi onda na priču o diplomi. Kak je to bilo? Može malo šire, ne? Da. Pa jer tu sad dolazimo već, tu je već taj neprkosni prkos, ne? Da. Da je bila jedna Mislim, ako to nije prkos, onda ne znam kaj je. Da smo mi bili jedna zgodna grupa arhitekata koji smo se družili, ne da smo organizacije bili, jedni su bili članovi partije, ja nisam nikad bio član partije, tome nije bilo to vezano nikako politički, a to je recimo šta za Vojte Delfin, pa Igor Emili, pa Bakal, pa Golik, pa Kišicki, pa ne znam još dobro. A oni su bili partijaši? Što? Oni su bili partijaši? Nisu svi. To slučajno se sad redu se. Da, dobro. Bakal i Golik su bili, recimo. A je, pa i Delfin i Igor su bili, da. Da, nisam o tome uopće razmišljao. Pa ni ja, ovo mi je jedno veliko otkriće, moram priznati. Partijaneri. Da sam ja spadao u to društvo. Ne. Sad ti je jasno kako pol rijeke možeš izgraditi, ne? Kaj, kad si partijaner? Da. Pa da. Parti za ekipu. I onda smo mi, naime, tada je bio ministar kulture, bio je Bakrač, koji je tada je došao zakon da zgrade ne smiju imati balkone ni lođe, već moraju biti cijelo naselje nema balkona ni lođe. Genijalan, taj Bakač je bio, pretpostavljam, s neke planine visoke. Da. Ne trebaju balkoni jer ćeš spati. Što? Da. Kažem da je gospodin Bakač vjerojatno sišao s neke planine. To ne znam. To ne znam, da. I sada smo se mi, tada naših nešto jedno nas 10 smo se cijelo vrijeme, a ja sam bio tada u 3. i 4. godini ona veza studenata sa profesorima, to danas ne znam, to imaš. Da, studentska organizacija. Da. I sada smo mi razmišljali o tome da napravili smo onu manifestaciju 15 dana arhitekture. Ne? Mi smo stvarno 15 dana napravili arhitekture, 3 izložbe smo organizirali, kazališne predstave su za nas bile.
imali smo predavanja, jedno 5-6 i tako dalje, to 15 dana arhitektura smo nazvali. I to imam jednu lepu knjižicu o tome svemu što se događalo. Ne? I u okviru toga smo mi postojali, upili ili ne znam šta sve skupo govorili, zbunili smo se protiv toga da je arhitektura se preutilitarno tumači i traži i govori. Već smo rekli da arhitektura mora imati ideju, tada još nisam znao za Iblera, ne, ali da mora biti kreacija neka, ne. I tako je to bilo, ne. I sad kako sam ja bio negdje u tome svemu isto uključen i na neki način sam i organizator bio toga, ne. Sad sam ja htio na diplomi pokazati zapravo toga što smo vi govorili 2 godine. Manifest. A kad ste vi, Manifest. kojih godina ste vi studirali? 54. Znači puno kasnije ste krenuli na fakultet nego što danas kreću. 54. sam diplomirao, ne? Aha, dobro, znači za vrijeme rata ste počeli studirati. Nije bio, 54. 48. je bio rat. A dobro, ali svejedno, ratna generacija koja je kasnila malo su A to da. I sad sam ja htio napraviti kako mi razmišljamo o arhitekturi i mjesto kuće pravokutni, ja sam napravio jednu slobodnu kompoziciju. Bio je to turistički kompleks u Mošćeničkoj Dragi. Neko kompleks, već Mošćenička Draga urbanizirati. I ja sam te napravio sad linije, na sve strane da su išle po prilici, i to je došlo na diplomu i oni su mene... Ovak nekaj, ne? Još tak nekaj. Čekaj, ti su meni ukrao. Robo su. Da. I onda kad vidio sam da kad sam ja došao na red da čekamo pol sata da Kauzlarić nosi neke moje radove da pokaže komisiji, ne? Međutim, Bakrač je bio predsjednik komisije kao građevinski inženjer koji je predavao nama zidanje, ne? To. I ovdje je bio kategoričan da ne može biti takav čovjek koji nema sluha za socijalističku izgradnju i tako dalje. Tak su, i da po prilici da rušim državu. Ne? I onda su me srušili. Ne? Vi državu, oni vas. Mi gradimo prugu, Ne, a sad je nastavak je još bolji od ovoga. Da. Šta se događa onda? U nastavku? Da, onda je, kad je to završilo se, ne, onda me Galić pozvao u svoj kabinet, ne, da dođe, ne, i sad on je meni to sve skupa htio ublažiti, pa je, kolega, znate, mi moramo sada poštivati baš tendencije u društvu, ne, to vi imate kreaciju i sve skupa, morate se malo zadržati, se prilagoditi tome i tako je to sve. I pitao me šta ću ja, tad su bile 2 puta godišnje. Ispit je jedna je bila u 6. mjesecu, jedna je bila koncem 12. mjeseca. Ne? I kaže, šta ćete vi raditi tih 6 mjeseci? Ne? A ja kažem, ne znam, kad dobijem tamo u rujnu, pa ću raditi to, a prije toga ću otići u Osijek, jer nemam novaca za živjeti u Zagrebu, nego idem doma, pa ću doma to raditi. A on kaže, a jel bi vi bili zainteresirani da ostanete kod mene pa da za mene radite, ne? I tako sam ja to prihvatio, ne? I on je imao tada 3 sobe, jedna soba meni bila, gdje sam ja mogu crtati, ja sam mu crtao recimo onu fasadu na Svačićevom trgu, ne? One kvadratiće koji su se u žbuci radili, ne? Sad je sve jasno, ja sam se uvijek pitao otkud je to sletilo, kužiš na ovu modernističku kuću, onaj on meni je rekao da nešto pokušam napraviti, da to malo oživi, onda se ja to crtao varijantama i ne znam šta se skupa, onda je ovu tu varijantu prihvatio, ne? I tako sam to kod njega tih 6 mjeseci zapravo bio u njegovom kabinetu, ne? I onda kad sam dobio tamo u 9. mjesecu zadatak za novi diplomski rad, ne? A dobivalo se zadatak?
Što? Niste mogli sami izabrati, dobili ste zadatak. Da, uvijek se dobio zadatak za, da. I sad to moramo nacrtati. Evo tu. Recept. I sad sam dobio stambeno naselje. Jedno malo stambene naselje koje su samo jednokatnicama, ne znam sve skupa. Ne znam više gdje je bila lokacija. Ne? I sad sam ja pokušao ponovno nešto mjesto tih kuća, ne, koji su kutije šibica, ja sam pokušao neke ambijente stvarati. Ovako recimo sad, da su one ovako složene sa cestom tu i tako već kako sam ja to radio. Ne? I tako sam ja to crtao ovako i to. I jednoga dana mi dođe Galić sa Kauzlarićem i s Albinijem i pita kako vam ide diploma, pa ja kažem evo crtam, još radim skice i tako. I onda je Galić uzeo riječ i rekao, čujte kolega, to vi su jako lijepo da vi to tako radite to, ali vi, znate, vi morate na diplomi prikazati šta ste vi naučili na fakultetu, a ne šta vi sanjarite. To vi morate napraviti tako kako se na fakultetu, kako ste se učili i to morate dokazati da to vi znate. Ne? I onda sam rekao, dobro, i kažete, vi sad na taj način pokušate riješiti diplomski, ne? I sad sam ja shvatio o čem je riječ i sad sam ja mjesto ovoga napravio cestu i petlju. To su sad bile jednokatnice koje su imali, ne znam, stanovi, 10 stanova i tako. Baš i bezobrazno sam napravio. Međutim, Galić je to gledao i pustio da to ide. I to je prošlo tada na diplomi i dobio sam vrlo dobar. Eto, sreće. A kak je ono išlo, veli, onda su mi rekli, veli, tak napravi za diplomu, a onda poslije radi kaj god hoćeš, jel tak je bilo, jel tak? Radi kaj god hoćeš, ništa nećemo se napravite na diplomi što se od vas traži fakultet, a poslije kad završite, onda radite šta god hoćete. Ne? Ja sam napisao da sam se ja toga u životu i držao. Poslušali ste ih. Bravo. Ali sad sam ja pao još jedan put na ovome. What? Da, ovako. Kaj? Poslije diplome sam, godinu dana, morao sam ići u vojsku, ne? Aha. I onda kad sam koji imao fakultet, on je išao u oficirsku školu, ne? Tako da je za oficira, nije za regruta, ne? A to je bila u Karlovcu tada, ne? I svi su tamo bili diplomanti koji su diplomirali arhitekturu, bez obzira i u Beogradu ili već kako se uvijek skupljalo se iz cijele Jugoslavije, nekad iz jednoga. Ne? I tamo sam, to sve skupa bilo u redu i naput jedan kolega, arhitekt, kad je bilo prvi mjesec, je trebalo formirati organizaciju nas samih. Ne? I on je mene predložio, trebalo biti kulturno-umjetnički referent i on je bez dogovora sa mnom predložio, jer sam znao, ja sam već tada organizirao neke ovakve priredbe. Brusašijade sam ja organizirao, recimo, tako da sam ovoga. I on mene predložio i tako sam ja to prihvatio da budem kulturno-prosvjetni referent, a to je meni bilo jako dobro, jer sam imao slobodan izlaz u grad, imao sam slobodan išao u gimnazije okolo priređivati tamo, zvao njih da dolaze priređivati nama u kasarnu i da mi tako. I to meni bilo sve skupa jako zgodno. Ne? I sad je bio kapetan koji je neposredno vode sve skupa, a koji je bio jedan Ličanin. I to sam prko imao onako pravi ko iz literature, Ličanin. I imao je glas koji se orilo po cijelom dvorištu, po cijeloj kasarni i cijelo vrijeme vikao na nas. Nikad nismo bili ništa dobro napravili. Uvijek je on vikao nešto na nas.
to nas je bilo strašno strah dok nismo skopčali da on zapravo Dobričina, a da viče, Ja ne čujem. da nekako sve to skupa sredi. Ne? I jednoga dana on mene pozove, kaže, čuj, ja sam, ti si arhitekt, jel? Ja kažem, da, jesam, da. Pa znaš, ja bih htio nešto da ti nama nacrtaš. I sad ja vidim, to je dobro, sad crtat ću, neću morati prati zahode, neću morati čistiti dvorište, ne? I ja to primim sa veseljem, ne? I sad on kaže, znaš, mi bi trebali našu, imamo puno vojnika, koji su učenici, a imamo premalo vojnika koji bi njih obsluživali. Mi bi trebali imati za vojnike još dograditi nešto. Pa bi ti nama htio dograditi, napraviti projekt. E sad, ta parcela u Karlovcu je ovako izgledalo, ne? Ovako. To je ovako austro-ugarska kasarna kako su ti uradili, ne, sa normalnim baroknim ulazom, ne, sa tom dvorištem koje je bilo za egzicir, a tu je bila poljana koja je nekada služila za topove, za vježbanje, za sve skupa, ne, a koja je bila zapravo zarasla, koja nije bila u funkciji. Ne. I sad bi, kaže, evo, tu bi bilo dobro da napraviš, ne, to za park, za kasarne, mislim, za te paviljon, za vojsku. Ne? I sad imam tu barok, imam ovaj ulaz, imam to je barok, znači da imam opet tu voz. Ne? I sad moram, trebalo mislim 6 vodova, ne? I svako treba imati svoju kasarnu. Ne? I sad sam moj diplomski rad zapravo metnio tu ovako. Da. I ja sam to lijepo nacrtao, arhitektonski sa okolo zelenilom, sve skupa. Ne? I sad on mene zove i sad ja sam to imao nacrtano lijepo na velikim papirima, ne? I sad ja njemu tumačim, evo to je ovo to sve skupa i paviljoni su tu ovako. I on to gleda i onda oni svojim glasom koji se čuje do srećega brda, Andrija, pa šta si to nacrtao? Pa, mislim tu paviljoni, svaki vod ima sad svoj paviljon. Pa nisam ja to od tebe tražio. Pa ja sam tražio, pa jel ti znaš šta je naša vojska? Pa to je Titova vojska. Pa ne možeš ti tako raditi, da tako radiš za nastambe naših vojnika. Pa oni su naše svečanosti. Pa jel ti znaš da si ti napravio kao što se svinjske farme rade? Pa ne mogu naši vojnici biti u svinjskim farmama. To je kritika arhitekture koju sam naučio. To je našem fakultetu. Niš nisam izmislio sve. Svinskom farmom do odlične ocjene na diplomskom. Ja sam dobio vrlo dobar za svinsku farmu. Danas je dan žena. Spominjali smo kolege, ali ništa kolegice. Pa će se kolegica Martina ljutiti ako ne spomenemo naše drage arhitektice danas. Ko je po vama najznačajnija hrvatska arhitektica? Čujte, za mene je Hilda, ne, s obzirom da se najviše znamo, pa ovdje mi je to. I Zoja Domančić, koju sam poznavao isto, ali Zoja Domančić je tako egzaktna bila. Neko mi zrezao, Neko mu je Hilda mu tak se rekao. Neko mi je ona Da. Da. Čuj, ima skrivenih kvaliteta, ne? Da. Onda Haberle, sad ne znam, ali mene Zoja Domenčić zvala da kad sam diplomirao da radim kod nje. Aha, je bila lepa Zoja Domenčić? Ne, ona je bila, ona nije imala ljepotu, ona je
za časopis. Da? Već imala jednu odlučnu zapravo facu, ne? Aha. Ali vrlo lijepu, ali ono tvrdo formirano, ne mekano formirano. Ruskinja. I ona kao Ruskinja je bila, ono, Ili Ukrajinka? Da. Ili Ruskinja? ja ne znam, Bog mi je Ukrajinka ili Rusija. A I Hilda je bila lepa, bila, Hilda. ona je bila vrlo stroga u svom birovu, baš ono, Aha. baš ono, Zoja. vojnički, Zoja. premda je bila... Pa Hilda nije imala biro. Da. A je- Hilda Ko bi radio Hilda je birou? simpatična sa svojom Džamalja. lepršćavošću i sa svojom šarmom, sa svojim... a mislim da i kvalitetnu arhitekturu ima to. Jako baš. Ima lijepe ruke. Postoji li iti jedna knjiga o Zoji Dumenčić? Volim da. Je li iko napisao knjigu o Zoji? Ne, Jel da su Nije. ljudi zli? bar ja ne znam, ja mislim... A Zoja zvuči opako, znaš ono, između zmije i zolje. Zato kad ne je. znaš grčki. Je. Je. Danas sve ove sponzoruše, evo, Rogina u svom klasičnom, Tako, o mojoj arhitekturi to da zove? radim što sam htio. piši me vrit i jebi vetar. Kaj sam htjela reći? Htjela sam reći da ti danas ove sve sponzoruše daju deci imena Zoe. To je Zoja. Zoe. A Zoja je zapravo naš oblik, odnosno slavenski oblik grčkog imena. Šta mislite o tetovaži? Zakaj bi morao čovjek misliti? Ništa. 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 Kaj se To je ti- jednostavno. Da li žena bi trebala biti tetovirana ili ne? Pa mislim da je to jedna potpuno suvišna stvar. Ja znam da je ona nekada bila korisna, ne, recimo u divljim plemenima, ne, pa jer nije bilo nikakvog drugoga materijala da dođeš do izražaja, ali mislim da je ona suvišna. Kaj, zakaj te to Ne zanima? mogu uopće ovdje. Nemo mi znat zakaj tebe zanima tetovaža. Mislila si neka istetovirat. Ne. Imaš Ne, ja cijelu sam dosta protiv tetovaže i nikad Da. nisam naišao na tetoviranu Adolf curu. Loos. Da. Ali tetovaža je Adolf nešto Losos. jako uvriježeno u današnjem svijetu. Mene nije zanimaju ti uvriježeno. fenomeni. Pa Zašto je sad to najedanput? U svijetu od prije 4000 godina, prema tome nije to neka naša izmišljotina. Pa nije, ali ima svoje ups and downs. Prije, kak si bil tetoviran, to su ti u vojsci spikali nekako, znaš ono. To su u vojsci su se Da, dečki znam, tetovirali, znam, kaj ne? Adolf Loos je rekao da su ornamenti na zgradama i tetovaže primitivizam, a Rogina hoće biti Adolf Loos. Ali zato je ležal u krevetu s Neumannom, ne? To mu je bilo okej. Pa dobro, Da. to nije primitivno. On je nebogovoljno. To su Adolf Losos, engleskim salonima. Adolf Losos i Dobro, da li postoji još neka žena osim Zoje i Hilde koju bismo trebali spomenuti? Ženski arhitekt. Antoneta Pasinović. Aha, pa nju ste spomenuli, da. A kaj se s njom dogodilo? Kaj, ona je prerano umrla nešto, što se dogodilo? Ona se samoubojstvo napravila. A joj, aha. A kad je to, 80-ih negdje, ali kad je to? Tak nekako, da. Da. Ona je pustila plin u kupaoni ili ovako nešto napravila. Ja. A je li imamo nekakav zapis o njoj uopće, recimo? Ima lijepa knjiga. Ima? Da, vrlo, ima jedan zbornik njenih radova, to je vrlo lijepo. A ko je to objavio? Kada? Ja mislim da je povijest ne povijest društvo povjesničara malo se umjetnosti. zna zapravo o njoj, današnja generacija, mislim, premalo znaju o Antoneti Pasinović. Mogu pokazati. Dobro, to ćemo poslije. Dobro. problem je u tome što svi ovi neki ovi ti izdavači koji dobivaju svoje financiranje iz točno određenih izvora, nisu baš zainteresirani za prodaju, pa onda ne mogu ljudi ni kupiti 95% ovih knjiga koje ovdje mogu vidjeti. Kak to izgleda biti samostalac u svijetu gdje je sve umreženo, korporativno, svi su dio nekakvih sustava, fakulteta,
korporacija, institucija, političkih stranaka, pokreta. Kako izgleda biti sam? Pa, jednostavno ne. Je li uvijek Ja sam- zadovoljavajuće ja sam- ili, ajmo suzit, je li uvijek zadovoljavajuće ili ima momenata kad si kažeš, o jebem ti, zakaj nisam dio nečega? Ima nešto, recimo, ovaj Petkov Petrović, ne? Ovdje skupa smo bili kod Iblera, ne? I mi smo tamo imali Ko je Petko Petrović? na arhitektonskom fakultetu što je vodio dugo zavod na arhitektonskom fakultetu. Nemaš pojma, ja. Kako mu je ime? Petko Petković. Ne, Petko je nadimak, Petrović mu je Kako se prezime. Kako se zvao, možda sad. Dobro, A vjerojatno naći Petar ćemo ili negdje. ovako Pa on je godinama vodio taj zavod, Ne znam, taj projektni odjel Ne na znam, arhitektonskom da, fakultetu. Pa Petrović. to je bilo u to vrijeme, ja mislim, i on je bio. Dobro. Da. Da, Ipak mislim, sam ja isto mlađi malo. da, i sad mi smo imali tada, Koliko god imam godina. mi smo imali stipendiju negdje kod Iblera. I to relativno pristojno s kojim se moglo živjeti, nije moglo ništa, ali se živjeti moglo, ne. I sad jednoga dana se vraćamo od ozgora, ne. I pričamo tako, i već je bilo pri kraju mjeseca, ne. I on kaže, ja sam ostao praktički bez novaca, potrošio sam sve novce. I kaže, evo, još mi je ostalo da kupim, a imaju psa svog. Ne? I evo, idem kupiti psu hrane, pa evo, kaže, pa dobro. Pa kaže da nemaš novaca, kako ideš psu kupiti hrane? A on kaže, a nije pas kriv da se ja novce potrošio, za psa imam još novaca. Posebno. Za psa se ne boje. Pa dobro. Evo, to je ovako je anegdota kako se čovjek Je. osjeća. Nikad nije znao koliko će imati novaca. Da. Jer zaradi pa dobi hrpu novaca i sad ti moraš imati energiju veliku da to raspoređuješ do neke nepoznate zarade koje ne znaš kad će se dogoditi. Tsunami, uvijek je to Tsunami, neki da. tsunami Da. koji te ono Da, to je zapljusne. fakat A početak je bio tako, Nema stalnog priljeva. početak je Boga cijelog toga Ali to je bio, motivacija. kad sam bio kod Iblera, odak je, ne znam, po nekoj, ne znam kako, me zvao, no, da nije bitno, od Vinodola, šef, tada je bilo to državno, ne. Zvao me jer bi ja njemu, pa mislim u Vinodolu sam često jeo, pa se tako smo se sad mislim s Kovče upoznao, jer bi ja htio njemu urediti Vinodol, ne. I tako sam ja to prihvatio, ne, tak, i ja sam uredio onaj stari dio koji je kod Voltata i dogradio sam ono naprijed što je u aluminiju, terasu i ulični lokal sam to napravio. I Uvijek kad vidim neke posebno, pitam se ko je to, šta je to i onda završiš da je to zapravo Andrij Mutnjaković koji je napravio. I Sad se više neću uopće pitati, sad ću sad, ovo je Mutnji. I tako sam ja to napravio, ovdje sam završio tam kod Iblera gdje su to točno imali 3 godine i tu ostao sam bez novaca i završavao sam Iblerov, taj Vinodol, ne? I zaključio sam da se zapravo za to što sam radio paralelno i tamo i to služio novce za jednu godišnju plaću da radim u birovu. I sad sam si ja razmišljao o tome, pa dobro, pa nisam valjda tako peda, sad imam 6 mjeseci rezerve, pa valjda ću za 6 mjeseci naći neku drugu birtiju. I tak sam ostao cijeli život. Uvijek je bila neka birtija, pa sam očekivao neku novu birtiju da će se pojaviti. Ne? Ali birtije su najraširenije cvijeće u Hrvatskoj. Znači birtija uvijek ima. Da. Šta znači ovo? Jel znači to šta? Nakon svih godina, svih... Aha, što se... Da li čovjeku znače priznanja?
Pa, gledajte, ja imam tih priznanja već jedno 20, imam 3 za životno djelo ili 4 za životno djelo. Prema tome ja sam oguglao. Ali ne mogu kazati da me ne veseli. Prema tome, nije sad da skačem, ali me veseli. Veseli me na neki način ono što svi standardno kažu. Ne? Da nisam ja zaslužan za to, već je zaslužan sredina. Pa, Kaj je zaslužan? Da nisam imao podršku, da nisam imao prijatelje, da nisam imao društvo u koje sam se kretao. A to ne samo društvo arhitekta, ja sam se više kretao među slikarjem i kiparima, nego među ili književnicima, nego među arhitektima. da. Daleko više se... Pa evo, meni je, moram priznat, bilo lijepo čuti predsjednika žirija i onaj njegov ekspoze. Za mene je to bilo veliko iznenađenje. Mislim, ja znam čovjeka i znam da je on temeljit i znam da je svaka njegova riječ, vidi se, čulo se da je iskrena. Ne? Je li on to čitao ili je to on sve... On je čitao, da, ma teško je to izgovoriti, jer mislim to je govor koji se treba napisati i pročitati. Ja mislim da bi ga mogli pustiti ako je snimljen u samoj emisiji, jer ga vrijedi ga zapisati za ovoga... I to je nevjerojatno da čovjek praktički koji te ne pozna pa tako piše o tebi lijepo, ne? Mislim, to je... Tim više, ne. Ovi koji vas poznaju, teško da će to iz njihovih usta izaći. To je tak. To ti je tak. Dobro. I onda, recimo, to je, kad pričam za akademiju, ne, ja sam jedini na akademiji koji nema jednog radnog dana. Ne. Jer ja nisam u životu nikad radio. Ne. Kako niste? To je neobično. Niste bili zaposleni kod nekog drugog. To uopće nije definicija rada. Ne, dobro, pusti. Ja sam kod Haberle bio 3 mjeseca, tako da nisam uopće... Kakav je bio Haberle, obzirom da mu znamo unuke? Ali, ok, doći ćemo na to, vratit ćemo se. Ali ovo što kaže, percepcija ljudi koji su slobodnjaci je da oni zapravo ništa ne rade. Naša percepcija je ništa ne rade. Znači, David Bowie bi kod nas bil probisvjet koji zapravo ništa ne radi. Ne? A to su ljudi koji rade 24/7. To su ljudi koji žive to što rade. Ne? Jer jedino tako možeš doći do pravog rezultata. A sad se vratimo Haberlu. Naš nacionalni problem je kriva definicija rada. Da. Ja nemam radnu knjižicu. Ja nisam nikad radnu knjižicu imao. Pravo to ja nemam registrirani rad. Već uvijek je taj rad bio ovak nešto tu, mutno nešto. Ne? Da, mutno. Nomen est omen, da, mutni. Ne? Da. Ja sam nešto je muti ovo. Ja sam uspio, zato što sam ja radio uvijek idejne projekte, idejne skice zapravo. I uvijek sam birao, imao koji će od toga napraviti nacrte. Ja nikad nisam nacrte radio. Ja sam se dogovorio 10% je moj, 90% je vaše, i dao sam im gotov idejni projekt koji mogu razviti. Dobro, ali razrada detalja i to sigurno je uvijek je autorski. To sam ja pratio s njima. Ja sam zadržao pravo. Ne, da ne bi ljudi krivo shvatili. Nije ono daš skicu i onda sad to neko pretvori. To ni izdaleka nije do... To čak i na gradilištu, naravno, sudjeluješ kod... Jer ja sam paralelno s njima projektirao glavni projekt. Ja više volim plesat gradilište nego crtat. Jer mi je to besmisleno kad ja ne vidim. Pa da. Yes. Ovoga... Iz publike neko pitanje. Evo, mogu još jednu priču anegdotsku ispričati. Ajde, samo na to. Ovo priča o rakiji, ne mogu. Da, naravno. Ja sam bio sad prošle godine negdje u 7. mjesecu. Išao sam, ja sam shvatio da u životu moraš nekako biti, servisirati se ko auto, ne? Tako da sam ja svake godine išao na pregled kod kardiologa
na servis jednostavno, bez da sam bio bolestan. Ne? I tako sam išao na servis u Magdalenu, gdje sam poznajem se sa ljudima, ne? Tamo u 7. mjesecu i da li je srce u redu, da li bi ja trebao pacemaker eventualno, tak, mislim, razgovor je bio o tome da dođe na taj pregled, da se vidi da treba imati pacemaker, ne? I zaključili su da ne treba i tako da nisam pacemaker uzeo. A dok sam, s obzirom da sam se tim liječnikom poznao dobro, ne, onda sam rekao, čuj, ja sam zapravo ljubomoran. Svi moji prijatelji imaju pacemaker, a ja, zašto ja nemam? Ali onda, to je nastavak, je sad drugo. Ali zapravo radi tog pišem samo kao uvodan nastavak je u ovome, ne. Sad sam bio prije mjesec, 2 dana ponovno na pregledu srca, ne, isto u Magdaleni, ne. I oni su tamo rade, cijeli pregled rade tu u Zagrebu imaju, ne, svoju podružnicu. I ova doktorica koja je radila kako se zove, na zvuk, ultrazvuk, da, ultrazvuk srca, i to napravila, ne, i dok se ja oblačim, ona pita, recite vi meni, šta ste vi cijeli život radili da imate tako zdravo srce? I sad, mislim, kad je neko da kaže u 94. godinu da ima zdravo srce, ja sam si ponosao i pita što sam ja radio cijeli život da imam tako zdravo srce. Pa gdje je ona bočica? Daj bočicu. Ja sam rekao, znate... Gdje je bočica? Daj bočicu. To... Raki! Svirao sam violinu. Ja sam svako večer... Evo vidiš, Rogina, da te Ja sam svako koncerta večer popio nisu. rakis. Kao šta ste bili po šljovicu. Ne? A ova jedna, kaže, sestra na to upadne, pita, dobro, a kako vi to dugo pijete tu šljovicu? A kaže, čujte, koliko se sjeća, jedno 50-60 godina. A ova treća sestra kaže, evo, sam vam rekla, on Slavonac, on pije šljovice. Svi Slavonci zato i žive 100 godina što piju šljovicu. Onda možeš i slanine malo ovoga potući i to je to. Evo, tak da ste vi dobili isto ovaj moj lijek za 100-godišnjicu. Super.